ole vun hi January ni som panga nia zing daru le minute thum ania GBP USD a hin trade ka opena GBP USD a hin trade ka opena ta in market hi a chho char chara chun lai level tang hin trend a change don in ka ria chiting chi chon euro USD pro hoi tiang ang market structure kan lom ta chumong chon lai in euro GBP USD in order kalata phone screen a hin pathainga ta hin 0.01 lots in trade ka opena tuna hin kan profit here a ring ron sen letna chon time chart a hin ka stop loss hi level asang level le mi ka horizontal line chung bor vel hin ka stop loss ka data chu 10.9 pips an tani chon ka stop loss hi ka risk to 2 rewards to 21.8 ni tani ta hin ka loss chonin ching ta hin chart in langa ta hin in muthainga ka stop loss hi ka loss chonin 94 ka loss anga ka direction lampang hi dik chinin zan hi le som pakhat ka profit don ni kan risk reward hi into total alet ni tal ane nge to ni chu tilo chu long term kan profit ha chu long chonin tiang kanin kan risk reward kan da thin dor nia and thing kan direction ni charting thing ya kal don kan helawa kan dik theya kan dik lo theya kan dik le kan ting ton le kan ting ton lo tu kan helawa chama chonin kan risk reward hi tu talin kan da thin dor ni chuanin tuna hin daru klem nit nga nia tinge kan trade kal zel kan enanga kan stop loss le kan target profit kan set fel vek to nuwa ka record nia chan chu trade kalak la ya ka record ka chunin ka order place vel ka tlem in boy pa dalak thina chuma chunin order ka place vel vek to nuwa tinge kan trade order ka place vel ka record nia tinge trade kal zel kan enanga kina da card ni thum nu vel kan report don nia okay thank you ole tu lain ole tu lainin dar sari le min somri le pangar to a dar tra chepa GBP USD an ya trade kan open nakha kan direction lampanga achuk le tar chara elai hi support tana level man nakha ania ta hin market hi ari test le me thia market hi candle hi chuk tar chara retest anai hun ve dalak tua ta hin chawanga kan chuk chun zum le me thia le pon chawt lang me thia kan hrelowa tunari chunin kan resistance kan support nei chu ta in horizontal line pakhat hi market hi in react le abai hi omni level a hinin chunin exness a kan lutanga trade kan open na tunai cheng somruk le pali bolwel te kan profit kan mek ni tinge ka trade ka za kan enanga kan report don nia okay thank you ole tuna hianin dar li le mi som thum le pathum lai lampang ni to a tukin zing dar nga le minute som nga le pathum daruk zing daruk at trade kan open kha ta la ya hianin kan trade kha target profit karon hit ta hi mi level a ta khanin trade karon hit ta chu dar som pahni le chan ve chi khan nia dar som pahni le achan ve hanin news karon omani chumi chonin candle karon tilian vakta aron ti sei vakta heta kanin ron sei vakta chu chonin ka target profit ka aron hit ta chonin news ron chho che kan ti kan aron inform baka chon khami nuwa ka market kha chho ta wang ta ni ti kan hemi tuna kan trade chu profit in kan out ta eta
ka phone screen ni kada Exness ania ta hianin ka open time kha dar ka open time hita hin January ni som panga dar nga le mi som up thum ni chunin close time ma khanin dar som pani la chan pia khanin ka trade kha ain close a hemi hi 0.01 lot size kan trade kha ni a GBP USD cheng zan ni le som pakhat kan profit ni hemi trade ta hianin chumi chu tun trade kal dan chu ni a kan take profit kan target profit ka a hita market hi kan direction lo lam pang songin kal ta bang wang mai kan target profit kan set na thariawa ting chu nia ting kan in trade dang kan lak la chung kan en ho la don nia tuna hianin market hi a chho zongin lakal charter nakina buy order kan la mai thia trade kan lak chunin kan en ho la don nia ton trade chu profiting kan out ta ni thank you